Fl-2024 il-passiġġieri li lmentaw għal dewmien jew kellhom titjira kkanċellata ingħataw bejniethom aktar minn 135,000 euro fi flus li ġew rkuprati mill-MCCAA. B'kollox mill-flus irkuprati gawdew 463 passiġġier u passiġġiera. Dawn ix-xejriet joħorġu minn rapport annwali pubblikat mill-MCCAA li fost oħrajn wera li s-sena l-oħra il-ħaddiema tal-MCCAA wettqu aktar minn 38,000 spezzjoni u qdew 10,000 konsumatur. Aparti minn hekk ġew proċessati aktar minn 800 tilment dwar prodotti mixtrija minn barra permezz taċ-Ċentru Ewropew għall-Konsumatur f'Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ppreżentat ir-rapport annwali, il-Chairperson Eżekuttiv tal-MCCAA Carmen Chantar iddeskrivet lil ħaddiema bħala l-pediment tal-MCCAA. Irrimarkat li r-rapport annwali mhux biss jirrifletti l-ħidma tal-MCCAA s-sena li għaddiet, iżda l-impenn tal-MCCAA biex toħloq ambjent aktar ġustu sigur għall-konsumatur. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul tkellem dwar il-bżonn li l-MCCAA tkompli tevolvi biex tirrifletti l-evoluzzjoni tas-swieq Maltin u barranin. Dr. Ellul qal li lil minn numri il-ħidma tal-MCCAA qed tħalli impatti pożittivi għall-familji. Hawnhekk Dr. Ellul irrefera żieda fi threshold biex jinfetaħ il-ilment quddiem it-Tribunal għat-talbiet tal-konsumatur u t-tisħiħ tal-medjazzjoni. Argumenta li b'din il-ħidma l-MCCAA irnexxiela tqarreb lejn in-nies il-mekkaniżmi ta' rimedju offruti u tnaqqas il-ħin tas-stennija bejn meta l-konsumatur jiftaħ l-ilment sakemm jasal biex jieħu rimedju.